Karong betul mesin banjele karena tam ngiki sama ihapan arti ya kapor kacungi nam taban sakri kari bakacat untuk rokok. Namar ngakuapan keren sepangkata. Pangaong ban boy yung tiro sing ogday ong ba ihapan lelong si ikot poro. Hari ini bersuatu kemensin nile kemensin bombandet bat kanong lem ihapan ba nam taban penim di kari bakacat untuk boy. Iya kan kai kita kari bat kai kita bakacat untuk kari kendai kendau pasya. Habi om jak pendri pendai kaktian katli kiriti kirustur. Indau kacing kali ada sunat kopi sama. Inlong pinong yada, nengelong pinong benda. Ia katakan long nanti pinong suap kita. Akhirnya kata kamtam berlingisi. Kita kijing wet jiwa kiwa dasnap snow kumba. Kadang kacing terak kacing terekam masyakri kacang pendri. Maka jimbai jikut ho ini harukum bagi syakri ya kali berkecak untuk koi. Handai ayah kendu kini kisini ya iwai ihman jangwai mengelam badan untuk kisi bola pangkoi dalam play. Om nak ada jikpa bola kelanjang aku lihat sokak. Iom ni nak ketiak ditang di bawah thar Indonesia kisah tu bercita. Kapag akuapan keren yung kata kalau isang kitram pandang kulay siya dyan jadi kini dibahi nasem bercukursan korba pertas lah kecil kena si kecil kena kamtam nalapoy sansna wajan sansna handai ndalade pada dia sansna bu dia turun kumcu Hamo kita kecil toy kelak kapu keban kendio ikisama puni isama kam jam ko ikis jalai kita di drop sosial pero bat kiwi pat distrik pero ngajuan kecil kali manu pabaika kijon ki baterai kita takam tiktok kidan pasudi belakarni kidan ki bondi nai ki pelomeka ko kakap kai layak kita keleti di bawah bakal ban kamai ban layak kita keleti bawah bakal ban pendek dari sunat handai nasuman om kani kandai kau waipan kecima basat kai kau di kecet pendek wajib nyuma kopi parari wat peden kiba kau kita air kisah kelong kasyarat bertebet kecil Adi minanglang dan kisu laban sakal kelong ina yang terlalu ya kalau kau hapus no pat begini kinong ilang batma jok kisu lang sakal kin pentelun asyan yang terkam dacik kepri betul kin pentelun asyan yang terkam dacik stan bat pekong san kelong tubuh hakmat jika cik sore wata masak Lada kadang dah cengok, warna besar dah kadang kecil siapa bat siapa tahu. Ngajukan baru jadi peran melam nak senang terkam papaya. Wajukan kan penduduk suki siu pan pensoba jenuh.